Ngam chiang nga mo thong hi ko lang nga ning ni hlei nga ziang lei thong chim mak in nan pu kanin kai chan ha man thabong ka si wal chung mi nga natlak nak kal lo bu in ukshwe na kalpi chu boy nak long achwa pi kho tia salai that ni achim wal chung mi nga natlak nak kal lo bu in ukshwe na kalpi hi atu pado than na ka wa phung shim shim aselo I boy bai nak long achwa pi kho tia national fund CNF CNA in chim nak no ngai tu salai that ni achim Chiangram Palawa Pengchu Rakhine Chawza ULA ni Pengkom pakhat a Antlan I Ukraine Ankal Pi Kong Algot ni hlei khat ni a tua mi a Bolshana press conference a ULA chimnak no ngai tu ukhain tu kha ni achim I kong he petlai in CNF CNA in chimnak no ngai tu salai that ni chun ral kong aselo mi Ukraine konga hin chun democracy phunglamning a tol chungmin ha he a petlai mi asi tusa a tol chungmin ha ni andu ning te in Ukraine kalpi ding asi Palawa konga hinchun palawa tol chungmin ha du na khi abipi bik ni asi I tol chungmin ha natlak na palaw bu in ukshwe nak an kalpi mi ni boy bai nak long achua pi kho tia VOC a achim Chiram Palawa Pengchu Aliam Chia Thongni Kulali January ni Haili Akhan ULA ni Sesiral ka put in unlock I Rakhine Ramkul Pengkom Poriat Lak a Palawa Pengkom Pi in Khum Kong ULA Chimna Nungai tu Ukhain tu Khani Chun Achim Tuta a Global Kumi Organization GKO Le Global Kumi Youth Association GK1 izong ni tol chungmi ha natlak na kalabu in palawa pengchung a ULA ni ukshwe na kan kalpi mi chung a andu lo kong le happy in anmo chet ha kong jathan anchua Lieutenant General Gomole Chimbrotherhood Tonnak anei mi chu itonnak so asi ramkhel le ral kong anchei mai lo tia KIA ni anchim Pachungral ka KIA a Vice Chairman Atwan Leomi Lieutenant General Gomole Chimbrotherhood Shretu Paul Alwan Chia July Thachung a itonnak anei mi chu itonnak so asi I Ramkhel le ral kong chei phai na kan ngei ding chu a chi khau lo tia KIA in chimnak no ngei tu puno no bu ni achim chim brotherhood in chimnak no ngei tu salai yo mang ni chun hi kan kolam hi KIA somnak in kan kalmi asi I tomberwa na kan ngei khau na mepi in kan chei mai mi chu leitin da rian kan ton ti kho lai chulhan nak in zaitin da nei niam te in kani pe tai kho lai hi dau than nak hi tuang te in akal kho nak ding cha a zaitin da rian kan ton ti kho lai ti mi asi NUG chawza in chan kau lak Christian le punchi pol jong ani tal I kan ma cha a atha ngai mi asi kan chirama hin zeban tuk pu ni da khopi an lak zeban tuk pu da an chong pi mi an thei tuk cha a an kan thang that ngai kan ni zong ni chon chap ding ni tampi kan ngai ve tia media ni an halna ka arak chim I kong he petlai in KIA in chimna no ngai tu kunal no bu ni ramkhel le ral kong ani chei mai ding chu asi khau lai lo iton nak so asi khau lai ongning te in zai man thei taw na kaum lo tia achim Lieutenant General Gumo Zong ni Chimbrotherhood he mai ton te in bia kanirwa chu atu hi avoi khatna kasi Chimbrotherhood and CNF and CA chin le ka chin u naw kan si bantuk in tomberwa na kan ngai asi I dau khan na khem tai phu khat le phu khat iton na asi pia ogod ni hai khata social media a alak tarve Akha khopi a tlaya tong mi na chung in minau pasari an thla than na
minung hai nga an thla chang ha chiaram hakha kopi a assessoral kap ni minau som nga shong an tlai na I chu chung a minung pasori chu ogot ni nga le ni hlai ni a khan assessoral kap ni an thla than na kong hakha kopi tol chung mi na sin in thai si alwan chia ogot ni thum a hakha kopi I a mi HBC biakin in atin liao mi minau ha le kha gangbo lampi chung I a mi lapak tidor I a thu mi minau ha ti in minung somi shong chu assessoral kap ni an tlai na I an kalpi na tu chung a siang hak chia pasori le sizung in achuaka mi minau pakhati in minung pariat chu an thla than na dia thei si chuban tuk thiam in ogot ni sha zarpen ni jingzong a khan hakha khopi pirota sang a biakin in atin liao mi minau pasha chu assessoral kap ni an tlai na I an kalpi na dia hakha khopi tol chung mi na ni an chim assessoral kap ni an tlai mi na minau som nga chung a chiang hak chia pasori le sizung in achuaka mi minau pakhati in minung pariat chu an thla than ha chun ogot ni nga a minung pati le ogot ni hlai ni a minung pangati in minung pasori zong an thla than ha tlai atong mi minau som nga lak a minung phai nga chu assessoral kap ni an thla than ha I atang mi minung som thum nga tu chu rezul in an shan ha tia hakha khopi tol chung mi chiao khat ni an chim CDF Marali MDF Kar ka daw na ka AA Li Chim Brotherhood Ral Kap Chiu Khat Ani Telkong CDF Marani an tlai mi ha MDF Ral Kap Patni ni an chim Chiaram Thantlang Peng Marang Maram Chung I Chiaram Chauza Chungtal CDF Marali Chim Brotherhood Chungtal MTC MDF Kar ka daw na ka Rakhine Ral Kap AA Li Chim Brotherhood Ral Kap Chiu Khat Ani Telkong CDF Marani an tlai mi ha MDF Ral Kap ni an chim CDF Mara headquarter Maram Chung ka daw na ka hin AA Ral Kap som thum leng le Chim Brotherhood Ral Kap puling song ani tal chupin a marang Maram Chunga hin AA Ral Kap zahni leng shong an tia CDF Marani an tlai mi ha MDF Ral Kap ati ni an chim CDF Marani an tlai mi ha MDF Ral Kap ati chu Yankee Thangli Aunai and CE Shrilawa Kwali Kopilu Kwami and CE Avoili Nakli Avoidni Nak World Cup Training Di Mi and C and Madu Team Nak in World Cup Ludmi and Selo E Tham Sham in World Cup Lutaratong Mi and C Kongle Maram Maram Chung Kadaw Naka AA Chim Brotherhood Ni World Cup Thazang Chaban Tim Kong Zong CDF Marani and Tlai Mi Ha MDF Ral Kap Panhi Ni Chun and Chim ULAAA Chim Ngak Mo Ngay Tu Khain Tu Khan Chun Chiang Shem Tai Pu An Ma Le An Ma Gar A Achang Ni Boy Bai Na Kong He Pe Tai In AA Kani Tal Shim Shim Lau Atu Bantuk I Swala Kan Pot Mi Hi Zay Bantuk Wa Chin Nak He An Chim Ni Da Asiti In Kay Ma Ni Behel Nak Tu Akadu Kau ULAAA hi atulia chimram boy by naka kanita shim shim lauti hi chim kadu phone chun ULAAA ni chim brother football kan bom min ha zong hi sham sham in no ngai nakala tu SSRL ka pol chimram chung in tholdi ding in dot nak he kan bom min ha asi tia ogot ni hai khatni a to mi ULAAA press conference a achim CDF Mara headquarter Lu Hoding in Chim Brotherhood Chungtal MTC MDF Le Rakhine Ral Kap AA Polni Fezul in Ral Laman Siar Ruang A Pol Chung Ni Athong Leng Chu Ral Shil Kong Le Fezul in Kapni Kar Ka Daw Na Kafak Than Khau Mi Asi Kong Chilean Defense Force Marani July Nikule Nikwa A Thong An Than Thailand Piko PE A Ummi Assessoral Kap Sakhan Zong Helium Chia Thamni Kula Thum November Kula Li A Khan CDF Morale CNE Tal in Daw Than Mak Shem Plai Tang Chi Punhani Ka Daw in An Raklak I
chuan hnungah thawmhnaw kulali January thla in MDF le Rakhine Ral Kap ni ralam an sial I ka deuh nak an tua ruang a CDF mara CNA le thangti punha ni nuan rakil tak na tia kan thai Chinu chiu khat tlai sheman pan mi kong a IIMM ni tlatlai na to ding in data pool an khom liao chiang ram palawa peng chung I a ummi chinu chiu khat tlai sheman pan mi kong a IIMM ni tlatlai na to ding in a her mi data pool an khom liao kong independent investigation mechanism for Myanmar IIMM ni ogot ni hai thum a chathan an chua Mimaram chung a aliam chia thonghi ko lakhat kum thok in chin no cheu khat tlai shem an ton mi kong tal in nu pa si na phe a pe tlai ni atho no mi koi tam na kong a thathai na ko ding in a her mi data pol kan khom liao a si tia IIMM ni chathan an chua mi a an lang der rakhairam ko chung I si siral kap le ral kap ni Rohingya portal in tol chung mi kha chung a thil swalan to mi kong chu IIMM ni thlai na to ding in data khom sham an thok chang pia thai si aliam cha thong ni ko lali January ni thaili thok in ULAAA ni palawa peng an uk I kum khat liang chung a lainon nak boiruk le tlai shem nak boi nga tiang chuak na in ULAAA ni thlatlai nak an tua mi le tuan vau an lak mi zeihman a lau tia Global Kumi Organization le Global Kumi Young Association ni ogot ni hlei ni a chathan chua in an lungfa nak an lang ter Palawa peng chu ULAAA ni Rakhine Rampul chung peng kom pakhat I an khum ni kong a GKO le GK1A ni an du long kong an than Chiangram Palawa peng chu Rakhine Chawza le Rakhine Ral Kap ULAAA ni Rakhine Rampul chung peng kom pakhat I an khum ni chung a Global Kumi Organization GKO le Global Kumi Youth Association GK1A ni an du long kong le Pakpi in an mo chet na kong ogot mi hai ni zan a mun khat a chathan an chua Rakhine Chawza ni palawa pengchung I raman khel mi le latlang ukshroi nak an kalpi mi hi palawa tol chung mi ha ni zaitik han a kan du ballo residual kap nul ngai nak thalo kan dau liao mi pawdok than nak hi chan tha a ilak reng mang in ULAAA ni tol chung mi ha du nak le thaipi nak kallo in tu bantuk in an tua sar mi chu tol chung mi ha ni ram kan khel mi amit an chot tar I an kan chho piak a si tia GKO le GK1A ni an lak dar atu bantuk in an tua sar mak mi hin chin ram ram ri le chin mi punha ni kan du nak kan ya ro chan mi an kan chho piak a si I democracy phunglam hi a kal mi song a si tia GKO le GK1A ni an chim chupin a ULAAA ni Chiangram Palawa peng chu aliam chia thamni kulali January ni thaili in an uki kum khatleng chung a thanon nak voiruk le lai shem nak voi nga tiang a chuak hi kong he pe lai in ze ban tuk thil tik man an lam tar lo bu in ULAAA chim nak no ngai tu khain tu kha ni palawa peng chung a ubadin te in uktoi nak tha ti in kan kalpi ti in ogot ni hlei khat ni a to mi press conference a achim mi kha miza pi sin a adik lo mi li de shok pol chim mi a si I pak pi in kan no chet tia Global Kumi Organization GKO le Global Kumi Youth Association GK1A ni an than ni a lang ter US a matupi tol chungmi pakhat chu zautung tol chungmi pakhat ni nam in atha US ram Michigan ram kul a khosami Chiang ram matupi tol chungmi pa pakhat chu zautung tol chungmi pa pakhat ni nam in aso I anun na kaliam tia thai si Michigan ram kul a khosami Chiang ram matupi tol chungmi Stephen Thang chu ogot ni real sing le swimia lam paruk la chiao sho nga khan
arian tuan hoi asimi zautung pa ni i khunchung a nam in aso I amun a anun nga aliam Stephen Thang athat tu zautung pa chu trawang ngai tu palik ni an thlai chang tia matupi revolution news ni ogot ni thaili a alang ter Kachin tual chung mi hlei li than ton mu a Shani le kachin tual chung mi ton be ruwa nak an ngai Shani mi pun an tam ngai na kachin rampul Indo chimharam chung a kachin tual chung mi hlei li chu Shani ral kap SNA ni an tha na I kachin mi pun ha khau lo ding in to sar mi chung a mi pun kar boy bai nak achua na ha lo kapni tual chung mi na chu Kachin rampul michina kopi a tomberu na ngay kong kachin ram thongzap nak ni ogot ni hai thum a an than alwan chia July ni hai nga thok in Indo chimhur ram namung kopi mong no khwale mamong kai horam chung a achang mi boy bai na kong he petlai in shan ni tol chung mi ha le kachin tol chung mi ha chu Pezul in hun khati a kusading in che mai nak an ngay kong Tomberwa nak a atal mi ha ni an chim abik in atuliao I Indo chimharam chung a achang mi boy bai na ki a phit chua holding le khat le khat I the thiam ding in che mai na kan ngay Atu nu a hiban tuk boy bai na pezul in aum ti na follow le hi boy bai na hi afa chinang mang na follow zetin da rin kan 20 ko lai pol chung mi na kapni kar a zetin da theithiam na om ko lai I zetin da kwakal sakti ko lai ti mi kan I che ngai tia Tomberwa nak I ataw ve mi kachin tol chung mi pakhat ni kachin news a achim kachin rampul Indo chimhoram chung a kusami atambik hi chanli mi pun an si I afatni na katambik chu hol le shanti sa a cho mi an si apathum na katambik chu kachin mi pun jengpo pun an si tia kan thai AA le ARSA kar a ni hi chung ka daw na kachuak than AA ral ka panga leng an thi Rakhine Ramkul le Bangladesh ram ri pong Rakhine Ramkul Mount Open chung a Rakhine ral ka AA le Rohingya Shamtai pu ARSA kar a ogot nisha in ni khai khatiang ni hi chung pezul in ka daw na kachuak than I AA ral ka play in athi mi le hliam ha tor mi an kong Mount Tol chungmi na le Bangladesh ram thongzam nak Dhaka Tribune ni an chim ogot ni sha zan swimia lam hlai khat le som nga in ogot ni hlai khat chun hu tiang Arakan Rohingya Salvation Army ARSA le Arakan Army A kar a ka daw na pachuak I Rakhine ral ka panga nak hlom lo an thi chupin a minung hlai ni nak hlom lo ni hliaman tuar tia ARSA ni thongan than ve hi kong he petlai in Rakhine thongzap na pakhat a sim mi Western News ni Rakhine ral ka ULA chim nak no ngai tu khain tu kha a petlai na in le na atwa lau Mount Tol chung mi zong ni Mount Peng Tang phiu lo wei khupong I a ni AA ral kap sakhan chu ARSA shamtlai pu ni thazang tam ngai in an lu hnu cha a kapni kar ka daw na ka fak I kapni in athi mi le thlem ha tor mi anum kau na in declare in kan thai khauri lo tia DVB news a achim ve KIA le tangti phuni an lak mi bamo khopi vanong bol le Mekpi Battalion a SSC Pol an Lutan Kachinral ka KIA le tangti phunhani an lak chiami Kachinram Pol bamo khopi I a mi vanong bol le Mekpi Battalion a SSC Ral ka Pol an Lutan I KIA le tangti phunhani SSC Ral ka sakhan Pol lakpo nak din sa a Bitakte in ka daw na an kalpi liaw kong KIA in chimnak no ngay tu kunal no buli KIA ral pai tholak na krampi ni an chim assessoral kap ni an sulcha mi sakhan pol lak than ding in paltuk nak van long john li shangon ka daw na fangai in an tua pin a tanglai in bitakte in ral lamin sial tia KIA in chimnak no ngay tu
hunal no bu ni achim sesiral ka bratuk nak ti long pol kaching ram an phatnu a threm nam thazang edin thazang le ral kap thazang an chap kho I petak te in ral lam an sial bratuk nak ban long jon le shaman ka do nak song thak ngai in an tua ama ta zathun somruk ruk battalion chu sesiral ka ni an lak than I hun an kor le kor lo tu chu kan thai fyang ri lo tia KIO KIA in chimnak no ngei tu hunal no bu ni chun achim amata zathum somruk ruk battalion le wanlong bol chu ogot ni sha zangai sanga khan sesiral ka pi thazang tam ngai in anlu ho thansa a kado nak fam I KIA le tamti puthani shriam nam ani zat lo rong a nuan pil ta ki asi sesiral ka ni umhunan kwar le kwar lo tu chu kan thei fiam khowi lo tia KIA wal mai thunglak nak shampi ni an chim ve April ni hnia khan sesiral ka bral tuk na pi long pol chu bomo khopi an than I chu nu a betakte in ka do na fak ni fatin ka do na achwak meng ni hun le meng thum hun a sesiral ka ni pe jul in ralaman sial wa pi so ngai cha a ka do na thong kan thei tuk lem lo kapni kar ka do na fak ngai I chunni tlak ani kap bomo shambun sesiral ka battalion kulla khathe ipei lai kho andu I bomal khopi lai mengli hunjong a sesiral ka pol an om chun mansi khopi lai meng somli pasori hunjong a sesiral ka pol an I KIA le tamte pha chu bomal khopi lai fam a umma an lak riau asi tia KIA ral mai thunglak nak shampi ni chun an chim ve aliam cha thongni ko langa December na li thok in bomo khopi I aumi sesiral kap sikhan pol chu KIA le tamte pha ni lu ho in an ka tha I ama cha zathum sombuk buk battalion le palong bol chu tu kum January thadong leya khan KIA le tamte pha ni an lak ni asi chupin a bomo khopi cheutun chung a cheu hi song chu KIA le tamte pha ni anum hak kho tia thai si Malaysia a phungning lo in alut ni Myanmar ni pariat lai an tong Malaysia ram a phungning lo in alut mi Myanmar ni pariat chu ram ri a an tlai na kong Malaysia thongjap nak ni ogot ni hlei li a an than ogot ni hlei thum a Malaysia ram a phungning lo in alut mi Myanmar ni pa panga le nu pathum ti in andi lak minu pariat chu Malaysia palik pol ni an tlai na Myanmar mi tha apu tu moto khatu pa chu azam I amoto chung a rithai sipol zong palik ni an mu tia thai si thai atong ni Myanmar mi paria chu khung lo in Malaysia ram an lu ruang I tazan choi na pin a rithai si kong he pe tlai zong in taza an choi chi na tia Malaysia thongjap nak ni chun an lang ter alwan chia algot ni nga le ni ruk ni zong a Malaysia ram Singlangor le Kedah ram kul a thaya tong ni Myanmar ram ni zale som ni nga chu Malaysia no ngai tu pol ni Myanmar ram a an ko than na tia thai si Chiram a zatuak in minau som li riat Rakhine a zatuak in minau som ruk le Yangon a zatuak in minau som nga khat ni umna hun an chua tak chang Chiram a zatuak in minau som li riat Rakhine ram kul a zatuak in minau som ruk le Yangon ram chen a zatuak in minau som nga khat ni Myanmar ram an chua tak chang kong United Nations Development Program UNDP ni ogot ni hlei ni ramkip minau hna ni a an than chupin a Myanmar ram chua tak adu mi hi paguram than a zatuak in minau som li ruk moram kul a zatuak in som li ni maguyaram than a zatuak in som thum kwa karan ram kul a zatuak in som thum riat nepi do siang ram kul karan ni ram kul le kaching ram kul a zatuak in som thum ruk Yawadi Ramchan a zatuak in somthum wile Mandalay Ramchan a zatuak in somthum khat and si tia UNDP ni achim
UNDP ni aliam chia thongni kulali kumchunga khan Myanmaram hunkipa minau thongsari lengchu anmin chazin kan lakna I behalna kan tua na chu chung a zatuak in minau somni ni Myanmaram chung I umandu lau kong anchim Myanmaram hunkipa zatuak in minau pashalak a minung pali ni Myanmaram chuata kandu Myanmaram chuata kandu nak arong bikchu rian chuan ding a har ruang ramaboi ruang nushin chawho ruang le sham sham in minau haral ka pa tlakdi ding ti mi phunglam ruang a hin asi Myanmaram hunki pa zatuak in minau somnga nga ni Myanmaram chu swal nak lampi chung a akal choma ti in anzum aliam chia thongni kula khatkum a Myanmaram a sham sham in ngai na plak asi mu in Myanmaram achuatak sangni minau nga hi singthum in Singapore and Pandia United Nations Development Program UNDP ni an thani a an lakter Nyau peng ka dau na ka SCC lai riad an thi Mandalay ram than nyau peng Downzim palik sakhan in achuak ni SCC ral ka thazang zati shong chu to chung sham lai pu ni bomman pu no ha I an ka na cha a SCC ral ka play riad an thi kong People Democratic Army PDA ni agot ni thaili a thongan than agot ni thai khat jing lai swimia lam pangale kul thuka nyau peng Downzim palik sakhan in achuak ni SCC ral ka thazang zati shong chu thawa khwa le yuate tang khwa kar a to chung sham lai pu na ni boman pu no na I an ka na tia thai si chuka dau na ka chun SCC ral ka play riat an thi I minung paruk ni hliam ma fak ngai in an tuar ka dau na ka di nu a Downzim palik sakhan in SCC ral ka ni thirkam ni moto pali le adang moto paruk ni thazang an chap I yote tang khwa a hun an khwar chupin a du pau in hriaman an ka ruang a kumsom ruk tarnu pakhat ni hliam ma tuar I yote tang khwa le apong kam khwa in tual chumi a thong leng chu ahim na hungkol in Ralansian ha tia People Democratic Army PDA ni an that ni a an langter Rakhine ram a tilian nak in tual chumi kuling an nak aliam I minung thong sombi ling haran tong inzo satil a thong ling an thi Rakhine ram kul chung a July thali August chung a tilian a chuak I tual chumi kula khat an nak aliam kong le minung thong sombi ling haran ton kong Rakhine Chawza Humanitarian and Development Coordination Office HDCO ni August ni hai thum a an than July tha in August hetiang Rakhine ram kul pengwe chung a pezul in ro pi su I Pilian a chua cha a minung kula khat an nak aliam chun chung khar thongkwa zasari somru khat in minung thong sombi thongpi zali somnga kwa ni haran tong I nak in somnga thum IDP zum kan ni thaidon thum lei kuang eka thong hlei rial zariat kula thum point hlei hi song a rok tia HDCO ni an lang ter chupin a inzo satil ar chompai chole vok a thong len in an thi Helen ruang I haratong ni to chumi na bom chen na ren chu Rakhine rampul I chomrongwei tu phunha le mizapi he ibom in betakti in kan pe zul lai tia Rakhine Chawza Humanitarian and Development Coordination Office HDCO ni an that ni a an lakter Rosing the Thorchim Natu Mabial in kan Dr. Lai Lungmali post thazang akan petu nandi lapchung a kanilom tok Lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe o kan tu update in kanin som ha